Mentah perlok ngawara SP ke kubur. Declare leader ke Baloch balayo ya kejing lelut na ke Pakistan. Tong ni sam. Leader ke Baloch Umir Yar Baloch declare balayo ya kejing lelut na ke Pakistan. Umir ukadaw ba daki paupus nem penkeng ke Pakistan ya ke hoklong beriu man beriu. Umir upan ya kejing kersyan na ke India bat na ke partai barok away. Upentip bagi beriu jong ke Balochistan kila ay kejing bishar halor kani kamat. Leader ke Baloch ong ya ke partai bah. Wat ngop ya kejing tu kana thok jong ke Pakistan halor ke Balochistan. Umir upan pawru kejing kersyan ke Bapura ya kejing yang jong ke India halor ke Pakistan okupai Kashmir. Labun sin Hirtma ka Balochistan Liberation Army Persia ikspai Pakistan La Slam ka Balochistan kaladap saki ya kejing penken jong ka Pakistan ya ka hoklong beriu man beriu. Keno babaroar ka Pakistan Army berkikon huleno ki penan kambaklai ya ki hapo Balochistan. Ko bisibun story tala dan dua Daily Post.